awuphili njengabantu, awuphili njengabantu. Masukholwa nje awuphili njengabantu. Lithi uthi umhlabeleli nabantu babone uhambiso kwakhe. Abantu make babone uJesu kithina bazalwane. Into eyenza ke bazalwane ukuthi sibe strong kangaka uvumisona inhlambuluko, ukuhlala ungenabala inhlambuluko. Mawusindiswa nje uvuma izono zonke izono kusukela untshontshe ushukela ekhaya. Mina ngavuma nje ngathi ngifika nje kwathiwa kuvunywa izono, ngavuma ukweba ukhondense kagogo ekhaya. Ngangiqala ukweba nje ngimfimfitha ukhondense kagogo ithini lo khondense, kwakusadliwa ukhondense eqala. Ngasivuma leso sono, vuma izono zokweba amapensela neziladies ezingane ezikoleni, yonke lento nemfe ekhaya, emakhaya le sebiyimfe emasimini, sebiyimfe emasimini, sebi amapentshisi abantu, yonke lento uyivume. Uzuvume ngisho noma ngabe mhlambe washada ungaseyona ivijini, owabulala ubuvijini bakho uyamusho ukuthi ubani wabulala ubuvijini bami ngoba wayekufaka ubufebe. Uvume, uvuma abafana owalala nabo, uvuma amadoda owalala nabo, uvume intombi owayimosha, uvume intombi owayidicizela phansi, uvume ngomlomo wakho komunye. Awuthandazi, uyavuma ngenkathi uvuma kumfundisi wakho, uvuma lezono uhlaza usathane. Uhlaza usathane, kodwa awuvumi kunoma ubani abafundisi. Mina bavuma kimi uNkulunkulu wangiqhaqha la ebusuku ngilele, wangiqhaqha la esifubeni, wangifaka ibox lokuthi kodwa mabevuma kube ngathi bafaka la edustbinini. Mina uvuma manje isono manje. Masiqeda ukuthandaza angisazi ukuthi ubuthini, ngoba kufanele ukuthi ngikhumbule ukuthi ubuthini, ngoba once ngakhumbula ukuthi ubuthini kuyokwenzeka ukuthi ngikubheke ngithi awulo kanti waye nje. Fanele manje ngikhohlwa manje. Mawungangibuza nje ukuthi bewuthini angisazi. Selivaliwe ibhokisi, idustbin yezono seyivaliwe, iyavulwa ingilosi, uvume, qeda ayivale ngikhohlwe. Imfihlakalo ke leyo yokuthi umuntu kufanele avume izono zakhe, and azivume kumuntu ogcotshwe uNkulunkulu. Hayi azivume kumuntu ozobuya akhumbula izono zomuntu, hayi azivume kumuntu ozobuye, ngoba once wayikhumbula izono zomuntu uzokhuluma ngazo. Wakhuluma ngazo uNkulunkulu uyakubulala. Wakhuluma ngesono somuntu nje kade ezivuma uNkulunkulu uyakubulala. uNkulunkulu unolaka-ke lapho. Manje nami mangisikhumbulile isono somuntu, ngingakhumbula ukuthi ubethini, fanele ukuthi ngiyovuma isono. Ngihambe ngiyovuma ngithi hey ngicela uNkulunkulu angisize, ngiyakhumbula ukuthi uba nathini, akadilethe lento, akasuse lento engqondweni yami, isuke ngempela. Ngikhohlwe, hey ngikhohlwe. Mina ayikho nje into engiyikhumbulayo umuntu kade ethini, ayikho nje, ngikhohlwa manje nje. Athi omunye ngani mama ngasivuma lesi sono, angazi lutho mina angazi. Usuke ekhuluma nje ukuthi kube ufakazi bokuthi ngempela isono sakho sivumile, futhi edalula uSathane. Isono esivunywe ekamerweni uSathane akadaluleki. Akadaluleki uSathane ngesono esivunywe ekamerweni, ngoba mangabe nje uvuma isono sokuthi wakhipha isisu uthandaza, uzofana ukuthi inkosi ngithethelele baba ngakhipha isisu, ngicela intethelelo. Ungachazi, ungombula impande yokuthi inkosi ngize ngikhipha isisu nje, kwakunje, ngaphuza into ethile, ngamthatha lo mntwana sengimkhiphile, ngamenza ukuthi or ngamgqiba phansi or ngamlahla emfuleni or ngamenzani. Uvuma isono, uNkulunkulu akuthethelele. uNkulunkulu akuthethelele, uhambe uthethelelwe izono-ke emhlabeni. Hayi lezi abathi zasala eCalvary izono, kodwa umuntu unesono, ngoba nazi zasala eCalvary, kodwa naba bakhipha izisu.
naba bayajola phakathi enkonzweni bengabafundisi bayajola bajoliswa yini ukuthi umuntu uyayifisa intombazane la ibandleni angakwazi ukuyovuma isono ukuthi hayibo sengihamba nje mina sengifisa ubani isono ubrother afisa intombazane ebandleni isono usister afisa intombazane afise insizwe ebandleni isono fanele mawufisa lo brother ukuthi ngiyamfisa lo brother ukuthi abe indoda yami uhambe uyovuma isono ukhulekisa isuke lento ubrother enkonzweni akusindoda yakho umfowenu niyezulwini noma ngabe niyoshada akusho ukuthi mfise lithi izwi lenkosi ungafisi nawe ntombi manga nawe nsizwa mawubone intombi lana ungaboni ukuthi sekunkosikazi wakho masubona ukuthi sekunkosikazi wakho hamba uyovuma isono ukuthi nangu sengimbona somfazi wami lo khulekiswe ubekwe izandla kususwe leli gciwane kususwe lento into eyenza ke ukuthi ke size sivakashelwe na umoya ingcwele na izingilosi ukuthi siyazihlambulula ezintweni zikaSathane maseyibekile enhlizweni zethu siyahlambuluka uSathane masebekile empilweni yethu esebeka isono sidlinzile nje kabi wadlinza nje uthi hawe ngathi umzalwane othile akangithandi uyakuye uyothi mzalwane inhliziyo yami isithi wena usangithandi uyakuye noma ngabe umfundisi uyashumayela lapha epulpiti wena usuthi ha Nkosi yami lo mfundisi kube waganwa yimi awubheke nje uma umfundisi uyini nje lo mfundisi ufanele mina phela uSathane lo uSathane lo awubheke nje umfundisi ubani muhle kanjani awubheke umama wakwakhe mbi kanjani lo mfundisi ufanele mina uyakuye ngqo umfundisi yothi wemfundisi nangu uSathane sethi mina ngifanele wena nomfundisi ngoba usindile ugcwele umlilo kaMoya Ngcwele akuthandazela aqalekise leli dimoni hayi naye angene enyameni mayengena enyameni uNkulunkulu uzombulala ngoba yini umgcotshwa kaNkulunkulu ivangeli ke lelo bazalwane ivangeli ingane zenkosi siyabonga siyanthanda ngothando lwenkosi amen